para mí es un honor, pero un honor con mayúsculas inmensas, ser Romera de Honor 2018 y más, compartir este honor y privilegio con Ibone Bengoetxea. Eskerrik asko, bihotzez, ez dodala merezi uste dut, baina opari bat moduan onartuko dut, eta opariak alaitasunez onartu behar dira, ezta? Eta gainera Beatriz bezalako emakume bategaz onartzerakoan oparia handiagoa da.